jawab nadop yondos kon hamban nami. Ibagas Yesus Kristus ipadas hanami tonggo namion. Amen. Puji hita Tuhan ta mandoding mahita haleluya nomor 210 sia ayat sada ayat 2 pakon ayat tolu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata simada segala na adong, siboto haganup anjaha naibata parpitor. Ya jari hamdo hanami ase makka malas kon pasu-pasu nadop ipaondos ham huban nami. Tapi gati dolang ihasonang kon hanami si bere-beremu, janah ia jam kon hanami do gogoh pikiran sonai age uhur nami sandiri lahu masuhuni sura-sura nami. Jajat na hurang podas do pangap nami martambah sinadongan, gabe ipindai hanami parhiteyan naso tiba dalanni. Lang homa ipake hanami panorang na bineremuin ibagas gok tanggung jawab. Gatido lolei hanami lahu mangindahi ham halani memparayak arta nalaho salpuin. Ham Tuhan marpangulaki ma uhurmu mangidah ganup dosa pakon hajahauton namiin. Hartuki hamma uhur nami ase ulang inunut hanami be makorjahon dosa pakon ganup na jahatin. Topahamma uhur na bayu marhitei tonduimu, ase tongtong hanami manggoluh ibagas hapit toronmu. Ibagas Kristus Yesus si paluahin, sasap hamma dosa nami anjaha jalo hamma tonggo namion. Amen. Tangar anjaha hapor sai hitama hatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tokin dohasa hutadik konho, tapi marhite holong ni uhur na baggal, patupuonku doho. Sanggah pargajak ni ringisku, huponop kon tokin bohiku dopak ho,
Tapi marhitei idop ni uhur sisa dokahni, hidopanku doho nini Jahoba si paluahko. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosatta. Halani ai, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Amin. Puji hita Tuhan ta mandoding hita haleluya nomor 150 ayat 2, ayat 4, pakon ayat sia. Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor saya untain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Awor saya bani na bata bapa, pargogo na so tarimbang na mano palangit pakon tanohon. Awor saya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinimukon si Maria sangga nape haliaban, marhite tondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anja itanom, turun hunagoritoro, mula manggulu humbani na mate, baniari patoluhon. Naik ku surga, anja hundul siamuni na bata bapa, pargogo naso tarimbangin, hunjay may mula magira, laho manguhumi halak na manggolu pakon nadok mate. Awpor saya bani tondoy na pasing, bani kurya parsadaan na pasingin, parsaoran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Puji hita Tuhan ta mandoding hita haleluya nomor 144 ayat 1, ayat 3, pakon ayat 5. Bola kope na bola big,
Horas Bapa Inang hita ganupan kuria na hinahulong ani Tuhan. Sonari tangarot tama ting-ting nagabi penegasan bata. Naparlubi ay ma ting-ting naparlubi sihol marhajabuan. Sihol marhajabuan do ni Ombahta Edo Andre Pangihutan Purba. Anak ni Bapa Situ Emeritus David Edison Purba. Tinubuhkon ni Inang Odor Irawati Juliana Gurning. Nahun sektor sada kuriaon. Pakon Naomi Agnes ka Pangaribuan. Boru ni Bapa Maruli Pangaribuan. Tinubuhkon ni Inang Rusmina Silalahi. Hun Jemaat Gereja Penyebaran Injil Abahom Pematang Siantar. Ipasu-pasu hari Jumat tanggal 27 Maret 2026. IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Masuk pukul 10 WIB. Bapak Inang hita ganupan kuria ni Tuhan. Songonay tonggor hita ilubin ni gereja ta adong do ibahen perhitung si Inang selaku panitia hut kuriata bani tahunon. Ase hubata ganupan pangarapan nami ase bahan hita mauhurta mengurupi panitia nalaho patupuhon dana untuk jubileum ta 75 tahun na yodong kon hita bani bulan April on. Jadi ase mulak holi kebaktian marmingguta ase yurupi hita panitiata ase boy tercapai target songona dop i rencanon sidia ase boy mardalan homa ibagas nadiar jana marmalas nur hita bani na marayahon hari ulang tahun atap jubileum priata 75 tahun. Ay mating-ting hubata bani sadarion martonggo hita na ibawbahon pengurus silansia. Pasal hita hurta martonggo mahita. Terpuji maham Tuhan bani haganupan pargulumiton di parguluhon nami. Terima kasih mabamu bani hidup pakon holong niatemu natongtong menramoti pardalanan ni golum nami ipuhoi ham hanami humbani podoman nami nasukot nari rosi ipasada ham iberi ham panorang ban nami Tuhan kuriamu i jalan Sudirman on marhasadaon lahu mamuji pasangapkon ham nebata bapa isurga bagi do hamaholon nedo pakon hanami bani padalanan ni gulum nami.
Tapi idop pakon holong mo in pakon gogo kuasa na humbamo. Ipamonang hamdohan nami Tuhan, iberi hamdo gogo ban nami. Laho manaluhon haganupan kuasa-kuasa ni dunia on nasihol maperseda hauron nami. Asain matongon nagabi elek nami homa hubamo Tuhan. Age bani padalanan ni gulung nami hulubian nyarion. Tetap jagai hamhan nami. Urupi hamhan nami Tuhan. Laho mandopakon haganupan hamaholon. Bagai-bagai ni tantangan rintangan pribadi lepas pribadi. Na idopakon hanami kuriamu. Asyik tetap hanami Tuhan. Marhamonangan. Mengajamkan holong apa hidup ni hurmu. Marpasu-pasu ham Tuhan bani haganupan aktivitas nami. Agi bani haganupan horja nami. Pargulmiton ni gulun nami ondos bamu Tuhan gok ibagas panrajayonmu. Nebata bapa. Agi nahina holongan ni hurnami kuriamu ke jalan Sudirman on. Bani panorang on. Nalang ibo Tuhan nami ija posisi ni sedia aktivitas ni sedia sonaha keadaan ni sedia Tuhan holong atemu pator saham haganupan padalaran ni godum nami asegok ibagas na marmalas niuhur tongtonghan nami Tuhan martarima kasih hubamu mangahapkon idop pakon holong ni atemuin anggo adong na hinaholongan ni hur nami na ibagas na hurang sehat. Haganupan na pinangan ni sidia Tuhan marhite si panganon si inumon atak penaday subani akulan ni sidia. Hite mumain Tuhan. Laho pajorgit kon para kulaon. Aselamin mahajorgiton homa age partondion nami. Laho marondos bamu bani gulun nami on. Nebata bapa isurga. Agi kegiatan kuriamu na ijalan Sudirman on nasil adong konon bani minggu on. Ibu berhanami dohoma ibagas tonggo. Ay pertongguan seksi bapa sektor 5 sadarion minggu tanggal 15 bulan Maret. Pertongguan seksi inang sektor tolu hari Selasa tanggal 10 Maret. Pertongguan seksi inang sektor 8 hari Jumat tanggal 20 Maret. Sonai homa age pertupuan ni seksi inang resort siang tersada minggu tanggal 22 bulan tolu. Nah secara khusus oma RPL ni seksi inang resort siang tersada sadarion. Tuhan bas Tuhan bani haganupan kegiatan in. Hamma namar sangap namar mulia. Pator saham pikiran ni si dia Tuhan. Rahut ham si dia ibagas solong apa hidup nihur nahumbamu. Ase haganupan kegiatan in. Boy mardalan ibagas na torsa. Natapataridah kon hasangapon hamuliaon. Namakorhon malas nihur homahuban namion haganupan. Age niombah ni kuriamu. Nasihol marhajabuan iba paso-paso tanggal 27 Maret on Tuhan. Ay maedo Andre pangihutan purba pakon Naomi Agnes Kabur pangaribuan. Niombah ni Bapa Situa Emeritus David Edison purba nahun sektor sada. Tuhan pator saham pikiran ni sedia. Tarlumobi hubani niombah nasihol manjalo paso-paso partong hajabuan. Rahut ham hasadaon holong nahumbamu. Ase padan ni sidia Tuhan padan nahubamu. Ase gok ibagas namar habiaran sidia. Beriham kesehatan homa. Ase boy ibagas namar dalan torsa. Horja pamasu-masuan in. Sonaido homa Tuhan age hubani orang tua. Ham tong-tong bani ganupan persiapan na horjaon sidia. Bani ganupan persahapan na sihol sahaponon ni sidia. Pasuk ko pampator saham haganupan in Tuhan. Ase bani panorang ni agi horja pamasu-masuan sanay huma orja adat boy mardalan ibagas natorsa. Ibuan hanami do huma ibagas tonggo nami bani panorang on Tuhan agi bani rapat koordinasi full-timer PMJ pakon tim ibadah kuriamu bani hari Senin tanggal 10 Maret. Hamma na hadir itu ngatongan ni sedia na memberi pikiran na torang. Ama aseboy persiapan bani
Kamis Putih, Jumat Agung, Sonai Homa Paskah, boy ibadah nami mardalan ibagas nadiar, nagabe patambah semangat, patambah hapor sayon nami, hubamu laho maronjolan, bani haganupan, pargulmiton ni guluh nami. Sonai dohoma agi horjani tim pembangunan nanuan dalam ibagas pelaksanaan, aima pengecetan tembok pakon gedong sekolah minggu, beriham kesehatan hubungan si dia Tuhan, aseboy mardalan ibagas natorsa sesuai pakon program. Nebata Bapa age sonai homa persiapan pesparawi sesi sekolah minggu tingkat sinode. Tuhan humbani kontingan resos yang tersada, haganupan guru-guru sekolah minggu, nama mandu haganupan persiapan on, beriham Tuhan kesehatan, beriham gogo, beriham kesabaran laho pator-sator sahon seksi sekolah minggu, asel lambin marmulia marsangap ham bani haganupan pamujion ni sidea, bas Tuhan bani haganupan na laho si pikir honon, pakon na si Jose honon ni haganupan panitia na secara khusus pengurus pakon guru-guru sekolah minggu na adong iresos yang tersadaon. Nebata Bapa ibaga Yesus Kristus, isadari hanami do na buwe do sa panlangaron nami, agesa makan nami secara pribadi lepas pribadi, na makorhon dosa in Tuhan do pakham, dosa na bagal, pos dohur nami Tuhan, bani idop pakon holong netemu, sasapham, uras ham hanami humbani haganupan hahurangan nami, papasing ham hanami humbani haganupan pardosaon nami, ase marhapasingon hanami Tuhan, laho manjalo malas nihur, laho manjalo idop nihur, rosi laho manjalo pasu-pasu nahumbamu. Ondos bamuma daging pakon tondi nami, tarpuji maham Tuhan, jalo hamma tonggo elek-elek nami, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nalaho manangar hatan ina ibata na ipadas ni Bapak Pandita Marlanda Manik mandoding hita nomor 410 ayat sada pakon ayat 2. Damay ni naibata na mangatasi sagala hauhuron, inma manramot kon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristo Jesus Tuhan taim. Amen. Horas bata ganupan. Hata ni Tuhan bata humbani Efesus bindu 5 ayat 8 dan subani ayat 12. Yar buka hita bibelta humbani Efesus 5
ayat 8 da subani ayat 14. Sonon mahatani Tuhanta. Ay golap hinando na siyam, tapi sunari lihardo na siyam ibagas Tuhan in. Marparlahu man na siyam songon anak haliharon. Ay buah-buah ni haliharon ay ma, sagala halayakon hapitoron apa hasitongan. Paruhurhon na siyam ma, atap ahado haroso ni Tuhan in. Ulang masaur na siyam bani horja hagolapan. Naso adong buah ni, tapi patalar na siyam ay rahanan. Ay gari manarsingati na hinorjahon ni sidia, ibagas na ponop hamilahon doay. Tapi maningon talar doay haganup. Pinatalar ni haliharon in, ay sagala na pinatalar lihar maay. Halanyay ninido, puho maho namodom in. Anjaha puho mahumbani namati. Gabe sondangan ni Kristus maho. Sonay madas ni. Salinari, horas bataganupan, bapaidang, ahado malas ni uhur ni halak Kristen. On ba ni minggu letare tene, minggu letare. Ahado malas ni hurta, sukacita na dong bata namar Kristenon. Na jelas ang gubani teks ni ambilan taon, malas ni uhurta halani ipabayu na ibatahita. Malas ni uhurta, Tuhan mengubah perguluhanta. Anjaha perubahan ay lang sekedar perubahan hatahonon songon ya asok-asok tumang. Tapi adong perubahan na isobut perubahan radikal bani perguluhanta. Amay, ibagas hagolapan hinando ham. Ibagas dosa hinando hita. Ibagas hukuman do harus nihita. Tapi holong nyuhur ni Tuhan Yesus. Palamar sitaronon mati ia hanya oleh karena kasih setianya. Yubah kita. Kita ganupan bani panorang kuria Efesus. Sedia doma sebetul ni tardidi, doma porsaya, rajin pertupuan, ibadah-ibadah. Tapi sedia lapedasku bani letare, makamalas kon bersyukur bahwa sedia doma iubah na ibata. Humbani manumbah Dewi Artemis bani panorang ay sebagai dewi ni Efesus bani panorang ay. Nasadokanyon sedia ibagas hagolapan iubah na ibata ipalua sedia tapi saydong dope mulak hubani hasapariyon. Memang das do mahol ni dakam anggo mangubah hasumalon na dop atahonon ya ipardagingkon. Das mahol ni anggo humbani pemarahkinan hita. Anger ya.
mahal do mangubahai jadi basar. Ayah tumangon. Tapi sada si pasingat bani ambilan tahun. Ya tahun bani ayat waluhai. Ay golap hinando na siyam, tapi sonari lihardo na siyam ibagas Tuhanin. Marparlahu man na siyam, songon anak haliharo. Perubahan ni Hakaristenon lang sekedar perubahan status sebagai halak Kristen, tapi juga perubahan spiritual. Das duai perubahan perilaku bagas perguluhan ta. Sada suku-sukun, ya sunaha dutongon hita. Bani status ta sonari sebagai nadop anak haliharon na bani naibata. Ahado nadop merubah bani goluhta. Humbani hasaparyon hinan. Adong na izon na murah tersinggung. Yakinaw lang adong. Asay dong duhala kurah tersinggung. Sensi istilah ni. Ang gubani pa rin nangonon sensi. Sensitif. Salah diri manonggor no maburituhur ni. Boy do sungunay. Mabir mahala marsahab bani na sungun-sungunon. Holy salah au marsahab. Hadong ison na somal sa di pemarah. Manggila terus mulai pagi sampai laumodong. Lang adong. Dong. Ya, malas sampai pagi lang adong. Tapi nguruh ko si bulan purnama, marah-marah terus. Lang binoto marah konon ni. Siyang binoto alasan ni. Lalap mungutungut. Sa idong duho masunay. Nahitahaganupan, nahinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Paruhur na golap, biasa ni ay langi boto. Ija Marianan. Naidunggo paruhur na golap da. Goran ni pinagolap. Ija piring. Ija sendok langi boto hay. Para mangon ni pilangi boto ija. Ako do magolap. Ay golap cuat sa dobi ay. Na ang gugolap paruhuran. Diri ni pelang itanday. Ay pinahibat ni. Ang gudom magolap paruhuran. Lobih kung ba ni lotir ni borngin maay. Lobih kung ba ni lotir ni borngin. Dia tidak tahu diri. Dan tidak mau tahu. Lagi boto na purlubani. Bani generasi pa ni panorangon, bahat do tantangan ta bapainang. Sunay kinasiyam na maposo. On humbuay kibatian siyang untini. Ya. Yatas hampir go. Tantangan maay. Mambayin hita lupa diri sebagai anak kaliharon ay matantangan zaman ba ni panorangon. Halani buhay ni halilihan. Buhay do ba ni panorangon warga jemaat lang pitah ba ni GKPS. Ingin cepat kaya. Karena itu cari yang paling cepat. Istilah ni zudel. Kung kadu bahasa spanduk di kantor ni GKPI, kantor sino di GKPI, kita harus sama-sama memberantas judul. Ibu nu siam do judul? Oh, ibu tu siam do? Baru dong sadanari. Lang jurus dodol da, bilang salah na siam, judi online.
Napaduahon ada kemudahan di antara semua kemudahan. Ay maguran ni istilah ni kredit online tanpa boro. Tapi itekan psikologi ni na marutang ang gulang ibere. Paling gampang sonaryon. Tawaran dunia selalu membuat kehidupan tahuban ni hagulapan. Tapi ulang mitor ihurson na siyang bapa huli da. Hala ni dong tawaran na songon ay. Itahaganupan keluhan penderitaan keluarga-keluarga zaman now di sini mambahin burit pusu-pusu. Ay duda lupa iya adong do keluarganya. Ibaga sanay maipaingat subata. Kita harus punya perbedaan. Daud sebagai gembala domba diurapi menjadi raja. Artinya otoritas Tuhan mengubah hidupnya dari gembala menjadi pemimpin, menjadi raja. Adong peningkatan kehidupan hubanina lebih tinggi. Ayang kudus dos dohasa, pay may pasupasu, dup ko si ipasupasu, dup ko si laho paupohon, pakon palahohon, namardos-dos manduzol manyay. Ang kudos manduturus. Paulus makatahon, nang ibagas hagulapan hinando na siyam. Sonari doon maibagas saliharon. Tuhan Yesus makatahon, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang bisa melihat kebaikanmu dan memuliakan nama Tuhan. Yesus makatahon sunganay, marsinondang ma panundangmu. Asa idah kalak na madir na binihin mo. Ulang idah kalak na masambor bani perguluhan ta. Na ini tantangan dua peida no kanay. Ahado ko nage judol. Napaduahon. Alak ko bo ito istilah nun, credit online. Hona doon ba ni dadanakta? Hona. Hona doon ba ni bapa? Hona. Izon mungkin lang adong. Tapi lang otik. Pergumulan-pergumulan ni jemaat na songon na yan. Inang, ondo lakuboto, hala nilang oga huparek sa inang. Tapi biasa ni kredit ko ba ni namardalan-dalan ay do, ang inang. Tapi ang gusto na rin, dalahi, paling murah tergiur ba ni nasongon na yan. Status ta do mamarubah, Bapak Inang, sunagin na siyam na mapuso. Mari kita sama-sama melihat bahwa hazongzongan ta wasunari ay maanak haliharon. Amin. Anak haliharon. Lang anak hagulapan. Napaduahon. Bani ambilan on. Sonahado hita asiboy gabi anak haliharon. Say ramaham, ibo bay, tondoy na pasing. Anak haliharon ay manara, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Langa dong kemampuan telah mengubah karakter ta. Langa dong kemampuan lah mengubah temperamenta. Sulit. Kan doon mahu tahun no kanay, paling sulit kebiasaan buruk na ilupa ko kita. Halanya ramay bubay itondoyin hita. Ibubay. Tanggalin na siya mazol manaburukin. Ay maparlahu si sapari. Ay lahu magu doin hinorho ni hisap-hisap nito. Si Pauto-Oto. Bani ayat 25:4
On ipahingat tu bata. Oh, coba bahasa hita. Bindu 4 ayat 25 1-2 ya. Anjaha gabe bayu manasyam 1-2 ya. Efesus 4 ayat 23 sore. 1-2 ya. Ya, anjaha pakai nasyam majol mana baru nanti nopa usihu bani naibata. Bani ayat 30 bahasa hita 1-2 ya. Anjaha ulang mapusokin na siyam tondoy na pasing ni naibata. Nadop tinokan kon bani na siyam bani ari kaluahon in. 30 sada. Sagala riting nyuhur, gila, marah, sorgang-sorgang, panri saon, apa sagala hazaton. Say ipadaw mahumbani na siyam. Ya. Bani ayat-ayat tahun ulang puso kinasyam tondoy na pasing ni naibata. Tapi sagala riting nyuhur, gila, marah, sorgang-sorgang, panrisaon apa sagala hajahaton, say ipadaw mahumbani na siyam. Ay do, beda ni, anak haliharon pakon anak hagulapan din eh. Ako doma anak haliharon kan boy do sungunay. Ayong ko ibagas sikap. Ang ko pemarah piya sa duka nyon. Ang ko kusiton duyay lang jadi pemarah biya. Yakin man na siya. Tuhan pasti memberikan kelemah lembutan, kasih, kesabaran dan lain-lain. Jadi tondoy ay do na mambain hita boy merubah. Lang kemampuan tersendiri. Ramah hita. Ibu bayi tondoy ay. Ay mabuah ni na mangihut tondoy na pasing. Kan boy do songonon. Ay nasyamba pa irumah. Kan rado mangindo teh manis na siyam. Mae! Tolong bayin baku teh manis. Ulang bahat gulani. Podas ko limati yaw. Langanong paramangon mo. Kung gano'n sunay. Langkad. Miturisong gaki. Tapi buhay do sungonon. On manok ka na inibubay nitong doon na pasingay. Mae. Taulah seperti biasa. Sikit buat galanya ya. Luzaw do ba. Kapazak horas nokan marjualan. Kan sudah do. Dua sasaran perintah sama, tapi dua cara memerintah beda. Aima na merubah. Sapari ia pemarah. Sonari menjadi pemurah. Sapari ia marah-marah. Sonari ramah-ramah. Itu dah. Amin. Jadi ramah-ramah mana siya mulak hanjon. Ulang isong gaki bapa. Sungon bapa ay ma. Siuhuman itanohon. Pulong ate ba ni bapon? Ayong ko. Aw dahulong dati ko ba ni bapa? At na mabiyar do bapa rohu garizon halani mangidahinang kalang binuto. Kan boy do sungunay. Halani si Javier kun ya daripada jantungo ng hulin hurni ay mulai han rumah ko starter mobil atau kareta ge. Mulai madong ceramah. Lang sabar ya pay mahunampilan ni Pandita Marlan. Labu. Oh, yan ma. Diar dulu perbualan da. Isa si patukku ma doon. Son. Kacing lebih bazukon nini dupak para mangon ni. Ya dar. Duku saya das mau bani sipang dua mulai ma. Isa kusay. Ya laku boto dah. Ay pilang yaro si ho. Kusay pilang dulu. Mabiar maya. Tapi gatinando ba marah-marah bani inang. Ayun do ma.
Asi ulang binoto salah ni perlu biya marah-marah. Jadi ayo kita ganupan. Mari kita mau diubah oleh Roh Kudus. Jadi kita ganupan tidak ada temperamen yang tidak bisa dirubah oleh Roh Kudus. Ay matandani ibagas haliharon hita. Ay buwan ni haliharon ay mahalayakon, hapitoron, apa hasitungan. Lupa membuat catatan sudah. Ya, jadi bani ambilan tahun. Sonahape tantangan na buat kita bani menghadapi tantangan di bagas guluhon. Tetap mahita mangajamhon laho mangajamhon tunduy ni naibata. Ase hita mampu berubah perguluhanta. Ulang lalap ibuan-buan hapur sayon si sapariay. Ulang ibuan lalap karakter sifat-sifat hasaparion ay. Tapi menjadi orang Kristen artinya ada tahapan yang lebih baik. Itongah-tongah ni perguluhanta. Patuduhkon habasaron, halayakon, lam-lam niuhon. Goluh ni anak kaliharon ay magoluh na mengalami transformasi radikal humbani dosa, humbani hasitongan kebenaran Tuhan. Humbani si sombah gana-gana gabi si sombah na ibata. Goluh na sapari boy do ibarat ko na isongon pakaian na do buruk, bahat noda, bahat kotoran. Ulang be pakai be na kotor ay. Itu harus dibuang. Tapi berbuah. Idilo do hita bani ayat 10 paton. Idilo do hita ase sadar bahwa Yesus do mangubah guluhta gabi anak haliharon. Halanyai iutkon hita ma keteladanan. Parurhon hita ma ahana iparurhon na ibata. Bani perguluhanta. Ya. Lang urah taruyun bani cobaan. Lang urah taruyun bani godaan. Lang urah taruyun bani nokanai. Menjadi pergumulan gereja bersama-sama di dunia. Ay mazudul pakon ya kredit online ay. Halani iman online lang adong iman online. Kirim lobe baku hapur seonay ba? Songon hurang hapur seo ko lang adong songonay. Tapi anggo kredit online dong. Ya. On mamambahin masalah. Itong-atongan ni pergunjingan dunia ya. Geopolitik ba ni panarangon. Pakai mahita. Mangidah situasi zaman ba ni panarangon. Pakai mahita lahu mapardiatehon. Ase ulang kita terjebak ba ni tantangan-tantangan zaman ba ni panarangon. Lambin porot kita ma. Patudukon hita haliharunay. Saya harus berbeda dari orang lain. Saya harus menjadi terang bagi orang lain. Adong sada ilustrasi sonon. Nagabi panutup ito ni biasanya ba ni parlobe ba. Adong masada inang na pitung. Mahua na pitung. Iya mardalan pakai tongkat. Bani sada panorang nagulap hala ni Borgin. Tapi inangon aneh. Ibuan ni tukot sa belah kiri, inahi di lampu ni sabil mardalan. Aneh doy kan? Jadi lewat mababa. Nang, mabir dia namin manukunay. Masih membuat suluh kam, masih membuat lampu ham.
Sedangkan ham, maaf nang, tunanetra do ham, nini. Ibuan ham pilang pumuin lang idah kamdalan nini. Jadi, tarsirom mainangon, sambil hatahonon membalosi si bapaon. Nini inangon, au mambuan lampuon, ase torang dalan. Nini, pas doy kan? Salah doy nang nama pitungay makatonay. Hubuan lampuon ase torang dalan. Pas doy kan? Mambenturang, ase lihar dalan ni. Dalanay. Siya yung laki bapaon usi. Penasaran niya, sa linari danang, agepe torang lampumuin. Kan lang idah kam dalanin. Nini usi. Jadi, iya tahun ni nangay ma, hubane. Lang pitah ase torang dalanon. Tapi ase ulangi dugu hoau. Idah ko mausunari. Ay doon ini kan. Ase ulangi tabrak halak iya. Ang gumardalan ba ni nagolap kan lang idah bapaay. Lewati na ngay. Idugo kan madabuh iya. Goluh ni halak Kristen harus bersinar. Sinar itu bukan untuk diri kita, lang bani dirita, tapi hubani hasoman, lingkungan, sekitar. Anjaha haliharon na maksudkon Paulus, hubani Efesus. Ase kuria Efesus ay, parhitian ni naibata, lahu patuduh kon ambilan nama dia, terang Injil. Huban ni sekitar ni. Jadi hitam mersinondang gabi anak kaliharon lang pitah bata. Tapi huban ni halak naligan. Terkadang kan boy do songonay bapak inang. Ibu toh kita do nasitong tapi lang rahita perduli banyai. Ibu toh kita do nalepak tapi tidak mau tahu do hita banyai. Tapi inang nama pitung ay, gabi sada sosok pribadi inspirasi bata. Ia mardalan lang pitah untuk hapurluan ni. Tapi manundangi paliharkon dalan ay, dihut hasoman huma terselamatkan. Lang mambahen bencana bani. Haganupan on bapak inang hita haganupan na genesyam na mupuso. 9 tahun mambuan hita hubani sada tekad iman bahwa hita ay maanak haliharon. Ay manapurlu iya malaskon hita. Anjahan na paduahon tetap mahita ra sada hubani Tuhan. Jesus do panondang. Hita iya tahun Jesus hanima do panondang ni dunion. Halanyay terang Kristus meningon izalo hita. Anjah ibagi hita huban halak naligan. Panundang cahaya tidak pernah kompromi dengan kegelapan. Dia selalu memberikan pencerahan. Ia pasti patuduhkon nama dia. Pataridahkon nama sambor. Halanyay sondang na humbani Tuhanin ma. Nagabi pangazamanta bani perguluhanta. Anak haliharon na membuat perubahan matongon-tongon hita. Itonga-tongan ni perguluhan. Baik bani kuria. Suna ege bani keluargata. Bani haganupan profesita. Oh. Lubih kumbani inang nama pitungay do hita. Bani kantor. Bani pertiga-tigaan. Pakon bani naligan. Angko halak dah kam laumar 3-3. Ama beda ni pertiga-tiga ni Karisten. Pakon pertiga-tiga ni nalang Karisten. Anggo parbagot ni halak Karisten huboto do
Bedanya pakon parbagot ni nalang Kristen. Ya. Anggo parbagot ni halang Kristen agepe agak mulai meper ya mardalan. To guaw Tuhan Yesus ni mulak ke rumah. Ayo kan. Minum tua kia ilapo-lapo ni. Tapi kung naliganando mamerap sahap ni. Langi botoh be dalan mulak. Ya tahun das ko siba ni rumah langi botoh be dalan mulak. Pokok ni anggo zolman no songonay zampitu langit tanday be parinangon ni. Maddo parnari. Anggo das ko si rumah. Mambuan si luah maay. Maningon kaluar nainom ni. Ada pembatasan. Nasongonado. Tandaan kita sebagai halak Kristen. Kita harus menunjukkan keteladanan. Itu ngatongan ni perguluhanta. Langbe, riting, gila, marah, panorgangon, pismin, mata, pakon naligan. Tapi kita menjadi contoh. Itu ngatongan ni perguluhan tahun. Naparpudi ulang masaur hita. Bani hagulapan ay. Ay bani ayat 10 sadari. Halani langadong buah ni hagulapan. Tidak ada produktivitas dari kegelapan itu sendiri. Yang ada hanya kesesatan. Tapi panondang ay selalu membawa kepada kebenaran, kasih, damai sejahtera. Martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Hatamu ondo suban nami. Marmalas niuhur doha nami. Marletari doha nami. Alani nadop iubah kon ham guluh nami. Nahinan pardosa doha nami. Ibagas hagulapan doha nami ali Tuhan. Tapi holong pa kon hidup niuhurmu. Ibuan hamha nami hubani haliharon. Ito guhamha nami. Ibain hamha nami gabi anak na lihar. Ojur jana pargugoy hamha nami. Asitotap marsinondang hanami. Ito nga tongah ni parguluhan nami si ganup ari. Bani profesi nami. Bani rumah tangga nami bay. Terlebih bani kuryamu. Asitong tong lambin talar holong hidup nyuhur. Damay na humbamu marhitihon ni nadop iperbaharui hamha nami. Bani panorangon martonggo doha nami. Bani rencana ni kuryamu mambayin jubileum 75 tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman on. Sondang mudo in Tuhan napaliharhon kuryamun. Inma nagabeletare nami bani pesta jubileum on. Langadong boy na mangubah guluh nami subaliham. Halanay hamdo si pujon nami. Martarima kasih doa nami ali Tuhan. Bani bagi tantangan hambatan na idalani na idupakon kuryon. Ya sumani hamdo si dia. Halanay bapa lambin tambay hamalas niuhur. Bani aganupan kuryamu. Pasu-pasuham. Haganupan kuryamu. Terlobih keluarga namin na hadir bani iyanan on. Hamatong-tong Tuhan na maminaki si dia. Biarlah Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Sungon ham na maminaki si Daud. Asitongon marhidorat marbuah kaporsyon nami. Lambing gabi anak haliharon hanami. Pasu-pasuham huma. Agi keluarga nami ijape marianan. Ibaga sunduk pokon turun nyuhur ale Tuhan. Pasadaham si dia. Ibaga solong pakon hidup duhurmu. Bani ari namangihud. Sihol maturus kono nami aktivitas nami sehari-hari. AHP profesi nami Tuhan beriham kebijaksanaan. Malas nyuhur bani haganupan horja nami. Asi ibagas malas nyuhur nami Tuhan mendalan naganupanin. Gabi asangaponmu. Gabi malas nyuhur ban nami pribadi lepas pribadi. Pardosa na bagal doa nami parlubi masasapkam. Asitalup ka nami gabi yanan ni pasu-pasu. Nasihol birinmu o pehuban nami. Ibagas Kristo Jesus. Jaloham matunggo nami. Amen.
Paimayon duskon hita galanganta, tangar hita malubi hata ni bata nagabi onjolan bata lau manggalang. Ay manatar surat bani zona 2 ayat 10. Tapi anggo ahu marhasoman sora puji-pujian do, ahu manggalang bamu, galaraku do na dopu bagahkon, bani Jahoba do haluahon. Sonari onduskon hita magalanganta.
siap mahita jong-jong. Martongko mahita mengondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata bapa nami harohan ni haganup. Humbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere hamdo huban nami goluh apa haguluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu na do bineremu huban nami. Say lambin margogo matongon hanami, ihasomani idop nyuhurmu, apa pasu-pasumu bani na mandalankon horja nami. Papasing hama galangan na ginalangkon namion, gabi galangan na misbo ilobe-lobemu, asilambin iharga kon hanami, der nilayak pakon pasu-pasumuin, marhite na pasaut kon harusuhmu, humbani gogo pikiran apa sinadungan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami, jalo hamma galangan pakon tongko nami. Amin. Tondoi daging uhur apa gogoni. Hamba pa nami na inaguryatas, say napapasing maguranmu, sa Roma harajaonmu, say saut maharosunirmu, inaguritong ahon songon na inaguryatas. Bere hama ben nami sa daron naguluhan aryari, sa saphamado sa nami songon panasap nami, banidusan nga soman na mardusa dupak ka nami. Ulang hanami bubay hamu parlajuan, paluham mahanami humbani pangagon. Misir manasyam, doma ipatuga hubata ahan na madear, na hinarusuh kon ni Tuhan in, ay mamakorjahon hasitongan, apa hapitoron, zolom banihata ni Tuhan, sonay age marturun yuhur, siya usahakonon muma, makorjahon pandiloon na dop ondos bamu, tenger mauhurmu, ay ihasomani, anjaha iparguguhin na ibatadoham, makorjahon na mader. Mula manasyami bagas damay, jalohama pasu-pasu banit Tuhan ta. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubamu, jana maidop mauhur ni mangidakam. Idop pakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu, jana ipasorap madamay ni bani tondoy mo. Amen.